आसाम सरकारनि 100थि केबिनेट जथुम्माया शुक्रबार खालि जालाङो। केबिनेट जथुम्मानि गाहाय थांखिफोरनि गेजेराव दङ थांनाय बोसोरनि 31 दिसेम्बराव गोदानै बानायनाय मोनब्रै जिल्ला हजाय, तामुलपुर, बजालि आरो बिश्वनाथखौ सिफायनाय जिल्लाखौ फिन 100थि केबिनेट जथुम्मायाव बे मोनब्रै जिल्लाखौ जिल्ला महरै बानायफिननायनि थांखि लाफिनो। तामुलपुर जिल्लाया गरेस्वर आरो तामुलपुर विधानसभा बियाबखौ लानानै जागोन। तामुलपुर আৰু গোৰেশ্বৰ আগৰ তামুলপুৰখন নহব, গোৰেশ্বৰ তাত যোগ লাগি গল। তামুলপুৰ আৰু গোৰেশ্বৰ সমষ্টি লগ লাগি নৱগঠিত তামুলপুৰ জিলা আত্মপ্ৰকাশ কৰিব। बेबादिनो केबिनेट जथुम्माया आसाम सेमि कन्डाक्टर मेनुफेक्सारिं एन्ड इलेक्ट्रनिक प्रडाक्शन पलिसि, गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि थिसननायनि बेलायाव सोलोंथायारि रोंगौथि आरो बिएडनि भेलुखौ 5 आरो 10 जौखोन्दो थि खालामनानै 85 जौखोन्दोखौ टेटनि मार्कशीटनि सायाव भेलु होनानै थिसननायनि थांखि लायो। गुवाहाटी नोगोरमायाव सीसीटीवी केमेरा लागायनायनि थाखाय 230 कौटि रांनि केबिनेट गनायथि। मदि सच जिल्ला बान्थानि थांखि। साखोन सिखोन जिल्लाया बे बान्थाखौ मोनगोन। बे बान्थायाव थागोन 100 कौटि रां। संगीत महारन बान्था होनायनि थांखि लानायखौ केबिनेटआ गनायथि होयो। रान्दि पेन्सनखौ 300 रांनिफ्राय 1250 रांसिम बांहोनायनि थांखि लायो। आथिखालनि मोन 24 महकुमाखौ फोजोबनानै गोदानै मोन 81 दालाइ जिल्ला दानायनि थांखिखौ केबिनेटआ आजावो। फैगौ दानाव मोन 22,000 गोदान साख्रिनि फोसावथाय होनायनि थांखिखौबो लायो केबिनेट जथुम्माया। केबिनेटआव लानाय बे थांखिफोरनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। এতিয়া নতুন ডিলিমিটেশ্যন মতে বিহালী, বিশ্বনাথ আৰু গহপুৰ সমষ্টিক সামৰি বিশ্বনাথ জিলা নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ব। ঠিক তেনেকে তামুলপুৰ আৰু গোৰেশ্বৰ আগৰ তামুলপুৰখন নহব, গোৰেশ্বৰ তাত যোগ লাগি গল। তামুলপুৰ আৰু গোৰেশ্বৰ সমষ্টি লগ লাগি নৱগঠিত তামুলপুৰ জিলা আত্মপ্ৰকাশ কৰিব। আৰু সমান্তৰালভাৱে নৱগঠিত বজালী সমষ্টি আৰু ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টিক সংলগ্ন কৰি বজালী জিলা গঠন কৰা হৈছে। ভৱানীপুৰ সৰভোগ এটা সমষ্টিৰ নাম, বজালী জিলা এটা সমষ্টিৰ নাম। এই দুইটা সমষ্টিক লগ লাগি এখন নতুন জিলা গঠন কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ অসমত আজিৰ পৰা আমি 4খন জিলা পুনৰ গঠন কৰিছোঁ। তাৰ সীমা আৰু ভৌগোলিক পৰিধি বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত টাৰ্মিনাছ হ'ব বা বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত একে হ'ব। নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত একে হ'ব আৰু পুৰণা জিলাখন নহ'ব। তাত 2-এটা পঞ্চায়ত হয়তো পুৰণা জিলাখনৰ থাকি গ'ল, নতুন জিলাত গোট খালে। ই বিধানসভা সমষ্টি অনুসৰি হ'ব।